laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. o waɗa hen kadi hulɓe allah subhanahu wa taala o kanko wiyete taqwa o kawonkiji meɗen ɗin kulol allah yagal majji ara incharrahman woni waɗande yewtere nde ko cheikh souleymane aray falyatafaddal mashkur. assalamu aleykum wa rahmatullah. billahi min alcheytan arrajim. bismillahi arrahmani arrahim. alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa baad. ɓamde yettude allahu subhanahu wa taala du'anuɗen nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e kamɓe e ɓe nguureji maɓɓe ɗin e won kala daraniɗo ka diina ɗo gollitiri no nelaɗo on gollitirno sallllahu alayhi wa sallam kañum eno sahabaɓe ɓen radiallahu anhum ajmaina no ɓeɗo gollirno ha ñande on tigi hawroy allah subhanahu wa ta'ala ɓen toromo yo hawrindin en e sawaba e golleji ɗin. haray en weltanike e allahu subhanahu wa ta'ala neminirɗo en nemaji makko waɗede neɗɗo e nemaji makko waɗede julɗo. en duwanike ɓe sahabaɓe muradu moƴƴuru ɓurɓe e tagore nden fof si feƴƴine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam moƴƴude. sabu sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaka hayrul uruni qarn, ko ɓuri moƴƴude e moftali ɗin fuu ko ɓemɓe mi wuuriɗi. ɓeɗo hino mari ɓural mawlanangal ngal allahu subhanahu wa ta'ala ɓurniri ɓe hiɓe mari teddungal e hoore tagore nden fop si feƴƴi annabaɓe allahu subhanahu wa ta'ala ɓen, si feƴƴi nelaɓe allah ɓen, haray ko ɓuri moƴƴude ko ɓeɗo wiyeteɓe sahabatu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam, yani wondiɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. e ɓeɗo ɓe wuuri e soñjaji, ɓe wuuri ko allah wi kon fi sa'atil usra, e sangaji sattende, sangaji tampere, ɓe wuuri ɓe muññike wa udu wa sabaru, ɓe lorra ɓe muññi, ɓe dillina ɓe muññi, satti ha ɓe wi'i mata nasrullah, ko honde tuma woni ballal allahu subhanahu wa ta'ala ngal allah yeetiɓe ala inna nasrallahi qarib, yani muññe tun ande ko wiyete ballal allah ngal hino ɓatti. ɓeɗo en welama ɓeɗo e teddude maɓɓe ɗen, sabu allahu subhanahu wa ta'ala hino yewti fi maɓɓe. لدال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. أتيب ناتو دبي كالإسلام فوندو بي هينو دو الإسلام سانغا أنتما كسوطوغول سانغا أنتما أسوستا ناتو دي الإسلام سيونا هيدا هولي بينغو رماندي تواسي أفنيني الإسلام أم بورت ko ɓeɗo natunoɓe on tuma sabiquna al awwalun, atinoɓe natude ɓe kañumma e sattinanoɓe ha satti muradu moƴƴuru tawi ko ma ɓe doga ɓe suuɗo ɓe yiwa makka, woɓɓe ɓen hamma habasha ɓe suuɗoro ton e saaga kay arno fergu fewndo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam, allah yamirnoɓe ferugol yaha. woɓɓe luttituno makka tawi ko mooɓitugol pawle maɓɓe, arrangugol affaire ji maɓɓe, woɓɓe tawi heɓaali ko hino préparora no yaara. ɓeɗo fof luttitunoɓe allah daari walladina taba'uhum bi ihsan, ɓen hino jeeya e ɓen. joni noon si feƴƴie ɗum e o qarne sakkitiɗo ɗo hino naata toon kay walladina taba'uhu, sabuna e ko ɓuri marde finde kelɗunde si tawi jaɓi e o zamanu ɗo
ko wonoɓe ko yata duuɓi wulure temeɗɗe nayi e quelque yeete fi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gollinamo oɗo si o jaɓi diina haray himo jeeya e jogiiɓe adi aqida kelɗuɗo allah daali radiallahu anhu allahu on welama ɓe enen kadi en welama ɓe ɗo e allah subahana wa taala yoɓɓe moƴƴere oɗon joddiji maɓɓe aljanna sabu honɗum e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeetinoke woɓɓe ɓen ɓe naatay aljanna sanga o ari o waɗi konkon ɓe inni ko hombo ɓe inni ko kaare o inni newnanmo wa bashirhu bil janna weltiniramo o naatay aljanna rewa noon o ko danejo rewa o ko ɓalejo sabu sallllahu alayhi wa sallam e maakuji maɓɓe tedduɗi ɓe yeetiken bilal bou rabah oɗo kay ko neɗɗo aljanna hayso tawa kay asharatul mubashirina ɓayɓe maakuno bilali minani hito teppe maɗen no diɓɓa ka aljanna nam haray en weltanike ɓeɗo en du'anike ɓe ɗen toroy allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓuɓe moƴƴere si feƴƴie ɗum hino ari ɗon ha hewti mawɓe men sincuɓe nokkeli ɗin nokkureji ɗin ɓeɗo kay alqur'ana hino yewti fi ɓeɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino yewti fi ɓeɗo allah daali min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayh fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila noye gonɗinɓe ɓen worɓe noye gonɗinɓe ɓen sonnaɓe andanta hoore ma ko sadaqu ɓe goongi ko ɓe haldede allah subhanahu wa ta'ala woni hon ɗum rewgol mo kanko allah shirkantamo kono noon no e maɓɓe feƴƴinɓe yo allah waɗu ɗum e mamiraɓe men e babiraɓe men taha ko ɓeeɗo allah subahana taala manti wa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir hino woodi kay heddiɓe tawa ɓen ɓe mayani yo allah subahana taala waɗu en e ɓen ɗon tawa ko enen kadi heddi ko hino wurnita ka dina allahu subhanahu wa taala wa ma baddalu tabdila ko ɓe haldide allah kon ko ɓeya aranɓe wonno e wadde kon hara ɓeɗo kadi ko ɗum woni e wadde ndaare tum hande ko ɓuri hulɓinade ko ɓuri aninde e zamanu fewdiɗo on zaman taqaddum zaman ko wiyete évolution hande so daari ko wiyete technologie kon ɗum ɗo ko avance kon hino hulɓini ha sanga goɗɗo jooɗoto sénégal jooɗoɗa ɗo yewton téléphone hara hiɗa renimo himo renuma ka téléphone humma ɗo ɗum ɗo si a régili kum a yi'ey mo yewtata ɗum ɗo woni évolution taqaddum hihi no hulɓini ha sanga mawɓe men iwayno telle mbappe to ha yeeso ɓe noddinayi ɓe juulayno subaka ɗo hara ko ɗo ɓe juulta subaka woɓɓe iwa leydukki ɓe juula ɗo subaka on sumati ko sallijo on noddinayno mo kabbirato sawt alano ko wiyete micro joni noon tawsi micro on ko nafoore nden tu wodanen ka lorra hino ton bange goo si renaki yakunu hujjatan alayna sabu nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam kala nanɗo noddinaɗo hino noddine o gorko sellantamo ko o juula si wona ka juulirde sina ara ko ganto abdullah bun ummi maktum oɗo ko bunɗo o ari ka nelaɗo inni ama laysa li qa'idun yuqa'iduni ila almasjid fahal li min rukhsatin an usalliya fi beyti faqala almustafa sallllahu alayhi wa sallam naam nelaɗo komi bunɗo mi alamono ɗowanmi adda ka juulirde mi ala ko ɗowanmi komin tum no newanumi lan newnana juulugol ka suudu an nelaɗo maki hii juulu ka suudu ma ɓay ko a bunɗo o hucciti tun nelaɗo nodditimo ɓe landi hal tasma'u nida si noddinama a nanay o inni hii nelaɗo maki fa ajib noto ala a newnanaka an bunɗo newnanaka juulugol ka suudu makko waɓutu ɓawo nde o nande noddinando fama baluka anta wa basaruka hadid ta gite ma no henti feng joni micro waɗama bullere bappe nanay leydukki nanay haka kare furto takko ɗo fof nanay
ɓeɓe ala juulirɗe ka koɗoli mum ɓen sahino siti wonɓe noon ka miside ɗo ɓe tata ɓeɗo kay hino nande micro no wadde hara ɓe arta ka juulirde haray ko ɗum aninita micro on kadi woni hujje haray jama on serali hiɓe andintina eɗen andintina e piiji boyi ɗen andintina nawaqidul wudu mubtilatu sala yani bonnoji salligi bonnoji julde bonnoji korka ɗiɗo fop jama on hino andintinede ɗiɗo kono noon al asas finde nden hino ton nawaqidul islam kadi tawata si a bonni julde nden a yetama ko ɗum ɗo wattirta joni noon eti anda kay ko honɗum jaka l'islam kay no bona eti anda ko honɗum e konngol wowlata tawata diina ma kam bone ko honɗum e gollal gollata tawata diina ma kam bone goɗɗo kay hino dowa andu ɗum sabu honɗum faqad amara Allah subhanahu wa ta'ala jami'i al-ibadi ad-dukhulu fi al-islam wa tamassuku bi sabu Allah yamiri dendangal jiyaɓe ɓen ko o tagi hina sinwa hina arab hina ɓale hina porto kala ko o tagi kon naatugol e diina kan jogitoga kadi at-tamassuk na naatugol tun koko pullo fu tawiyata ɗuɗoral kolli koyɗe a ŋañorta a jogitorta ɗuɗoral kolli koyɗe na ɗum la budda al imsak on tigi jogito diina kan honno hara hina inna wajadna on ti rewirta Allah subhanahu wa ta'ala sabu honɗum kala ko goɗɗi golli ka diina tawi o nanirali karamo kojo o yi'ali no windi e deftere tawata ko haqqil makko fikra makko salima tawa ko deeƴugol haqqil makko e moƴƴugol miijo makko tun andinimo ɗum ɗon si tawi o hawrodiri tawi ko noon sharia l'islam o mari haray o ala baraji amma si o woopi ko double bakkat o mari jaka la budda on tigi eto anda ɗum ɗon on tigi anda ɗum ɗon hara hina rewgol tun la budda tamassuku on asasu dewal ngal ko Allah yewti e hadisul qudusi a'rifuni qabla an ta'buduni andelan ado on rewdelan joni noon si tawi andade Allah subhanahu wa ta'ala kayfa ta'budu kono no rewirtama ɓay ko sattiŋaɗi wo enen ɗo fop ala moyiɗa hajjoyde yo Allah subhanahu wa ta'ala enen ɗo fof newnamen hajjoyde kono yarli ko yiɗuɗen hajjoyde ko fop si avion atterrisi ɓen ni ƴawe yaadu makka kado hay goto yoɓata yurne tawe pilote on ko Cheikh Abdoulaye Djibril ɗo ɓen andinaɓe pilote ka min nami pilote dukki fof ɗen andi en ala pilote ko yiɗuɗen on tigi wo ko yiɗuɗen on tigi en wiyata ɗum en daaray si Marseille kono daarirten kan si Marseille ka dinawa pourtant ko ɗaɓɓoygol moƴƴere kono noon hiɗen andi ɗon ɓay tun en andiraɓe ɗum ɗon la hay goto wakkilotata ko yahugol fi hon ɗum noon ka diina mo be hino waɗude en fuɗɗoray salliki no woodi ɗo e nder haray sa ndaari capanɗe jowo e nder temedere on haray goto sellinaka salliki joni noon hiɗen andi ɓaawɗo har no woodi salli gorɗi no woodi hirsirɗi si tawi ɗum arama ŋiñama joni noon haɓi awa holle goɗɗum ngo par ce que nde a duttina goɗɗo goɗɗum ma maɗɗinama goɗɗo si innama joni ɗin ɗon janggatake gasi si ɗi jolali e bindi ɗi janggatake hihinon joni ko honɗum no wonɗa tindinde pay umma kon an awa joni ka koye artun o ndaara koye artun o jemba ko jembugol haray wonali tamassuk o tamassuk o ala to ɓenni wal hadru mimma yukhalifu kon ɗum noni al mukhalafa on hino jeeya e angal jaɓugol janngugol luutodirgol e diina kan angal jaɓugol janngugol no jeeya e luutodirgol e diina sabu si a janngali haray fayda a newnanaka hay hunde wolugol kal islam fi hon ɗum si goɗɗo inni min mi jannga haray kono no marsata ɗon on andi ɓe nahi kaari yangike haray himo andi
ko honno goɗɗo wonirta aduna hara o fawñaaki kono ka diina fii o yangike ɗum marsata to yangi alaa to yani ko diina gandal ni annabajo men on sallllahu alayhi wa sallam oɗo ko gandal nelira o gandal o nelira ko ɗum wa ba'asa llahu nabiyahu sallllahu alayhi wa sallam lidawati ila l islam allah neli annabajo mum on fii noddugol e diina kan allah yeeti en wa akhbara subhanahu wa ta'ala anna man ata'ahu faqad ihtada kala on ɗoftiɗo noon jokkuɗo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam haray o feewi wa man arada anhu faqad dalla kala ɗurniɗo mo haray o perdi kadi laawol ngol ko ɗum si tawi ala laawol ala ko goɗɗo weltoto ka diina ala ko goɗɗo waɗata ka diina ala ko goɗɗo weltorta ka diina ala ko goɗɗo mantorta ka diina ala ko goɗɗo heɓirta moƴƴere ka diina si wona ko allah e nelaɗo tindinɗo kala noon ko gollal ngal laba kala ko gollal ngal moƴƴi si tawi sallllahu alayhi wa sallam golle maɓɓe ala toon yamirore maɓɓe ala toon yamirore allah ala toon haray gollal ngal jommum ko ruttete ɗum haray noon ɗen mooli allah ruttede golle men hara hina joddi mum hettuɗen ko moƴƴi haray ko ɗum allah subhanahu wa ta'ala o yewti e ayaji heewɗe asbabuji ɗino waɗata goɗɗo o rutto e diina makko kam o rutto e diina kam fes o yalta ka diina sabu konngol walla sabu kuugal naamiijo ngon yaltinta on tigi kono noon ko konngol ngol ma ɗum kuugal ngal yaltinta on tigi e diina kam e ara nun ɗum taho e ɗin ɗon piiji allah daali wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun kala on yiltitiɗo ka diina mum kala on etiɗo wowli konngol tayngal yaltinaymo ka diina kala on etiɗo huuwi kuugal tayngal yaltinaymo ka diina e haray oɗo ta o maydu e ɗum ɗon si o maydi e ɗum ɗon haray mata kafir fayamut wa huwa kafir haray oɗo o maayi ko yedduɗo allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum fi honɗum hiɗen andintina ɗum koko jama on andi kono andanta hoore ma ko huunde duwande heyɗintinede sowndo kala fi honɗum sabu min miɗo wola ɗo konngol tawata jaka mi wowlino mi yaltino e kurun l'islam on fes hara noon miɗo jinda ɗon hara miɗo jinda ɗon ɓeyni oɗo haray golle makko ɗen poɓi aduna e l'akhira fa ulaika habitat amaluhum fi dunia wal akhira haray ɓeɗo golleji maɓɓe ɗin boni ka aduna boni ka l'akhira ɓeɗo kadi ɓe woni yimɓe luttoyoɓe yite wal iyadu billahi ɗe mooli allah e ɗum ɗon haray ko ɓuri hulɓinade e ɗiɗo ko yaltinta goɗɗo e diina wa akhtariha wa akthariha wuqu'an ko ashar ko ɓuri hulɓinade e muɗum tawata yimɓe ɓen kay wattanayila e majji maɗum yimɓe ɓen no wattanila e mum kono hiɓe watti ɗum samakala e ko yimɓe ɓen ɓurta hawrude e muɗum ko piiji sappo ara nun ɗum taw ko ashirku fi ibadatillah ko kafidugol goɗɗum ka dewal allah joni noon e no woodi piiji wona ko wiyete bida wona ko wiyete shirk wona ko wiyete haram yani ɗiɗo piiji jamanu no dowa sellindirde ɗe sa yi goɗɗo ino fembi waare tawi o waɗi bida fembugol waare na bida daasugol coñcol na bida bal ko minal muharramat ɗum ɗon na yaade ɗum la budda yimɓe ɓen sendidira bida ɓe sendidira ko wiyete shirku ɓe sendidira ko wiyete ko harmi
sendindere kay yimɓe ɓen kay sendina ko wiyete ko waajib ko wa par ce que ko wiyete waajibi kon kala accuɗo ko wiyete waajib ko yuksam o heɓa e bakkato ko ɗum si karamakoɓe goo hiɓe wi'a wondema ko wiyete niqab alhijabu shar'i woɓɓe wi'i hina waajib woɓɓe ɓe wi ko waajib jeeya maɓɓe wiɓe na waajib Ahmad Nasiruddin Albani kanko inni wi'ali dalil wadih anna alhijaba wajib ala almuhim faqad tanaqabat ahlu kalimatu wajib kalimatu haram haray ɗum ɗo la yahillu li ayi ahadin an yaqulahu illa an yaqulahuma الحرام والحلال إلا أهل العلم العالمين بالكتاب والسنة درجة لوتو يا هي دون حرمي دون على نالا من دون كو جوميرابه غاندي ووداني دون دو كو وادي كو فاريلاني دون كو جوميرابه غاندي ووداني في هون دون si wona ɗum a harminay jooni ko harmia a waɗɗinay jooni ko waɗɗaaki ɗum naɓete jooni ha naata babun min abwabe min madakhili shayatin tame e cheytane naatiranta goɗɗo ɗum ɗo memmina weñje wi hakkunde yimɓe e shirkugol ka dewal joni noon shirkugol ka dewal ngol ko piiji dam imma waɗa gotel e piiji ɗiɗi waɗa shirkul akbar aw shirku al asghar waɗa shirku mawɗo yaltinowo e diina yaltinowo e diina wano nodditagol reweteɗo ɗum no jeeya e shirku mawɗo ko ɓe watta e leyɗe goɗe geli ɗen man ubida wa huwa rad fa huwa taghut yani kala rewaɗo tawi mo weltori ɗum ko taghut kala kadi waɗɗo ka haqqil mum kanko himo andi ko wirni o arsi kay o okkoraymo Allah okkali ɓiɗɗo yani goɗɗo no ɗaɓɓa lekki hara o jiidaki o ɗaɓɓa lekki o heɓa kono noon an tawaɗu ko haqqil ma an ko a arkisowo tawaɗu ko haqqil ma ko a anduɗo ko wirni ko alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada yani ko Allah tun andi ko wirni kon wallahi o feññinanali hay goto ko ɗum ne laaɗo maaki simiɗo anduno ko wirni lastakthartu min alkhayri wallahi simiɗo anduno ko wirni mi hebbinayno gol moƴƴere kono ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam andali goɗɗo goo wawata andude ko wirni shirkugol ka dewal ko wiyete noon shirku tigi ko ƴettugol haqqe Allah subhanahu wa ta'ala on ko wiyete shirku ko nawligu haɓɓitagol nawliray Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni shirku joni noon ashirku huwa a'damu almuharramati ala al-itlaq ɗum sikke ala e mum ko ɓuri mawnude e harmuɗi ɗin fof ti ɗon ko ɓuri mawnude e harmuɗi ɗin fof koko wiyete shirku kon kafirgol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɓuri mawnude nelaɗo mako noon fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله نلاɗo ñande go hiɓe soɓɓindi ɓe maaki e on accata mi yeeto on ko ɓuri mawnude e bakkate ɓeyni kay nelaɗo yeeto men nelaɗo maaki yani ko kafidgol Allah subhanahu wa ta'ala e goɗɗum ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e bakkato sabu noon ashirk la budda lahu min tawba al makhsusa ɗum ɗo goɗɗo himo duwa salligade o juula darɗe ɗiɗi o toroy Allah subhanahu wa ta'ala yafanomo yani ko o woni e shirkude kon jooɗi an jooɗo Allah subhanahu wa ta'ala yani o juula darɗe ɗiɗi o hertina ɗum ɗo ko tuubugol e shirku makko sabu shirku on no mari geɓe ɗiɗi gogo ko mukhrijun anil milla yaltinay goɗɗo e diina l'islam wa sahibuhu mukhladun fi nnar in mata ala dhalik
si tawi kay neɗɗo shirkowo on o maayi e shirku on haray ko luttowo ton ko luttowo ka yiite joni noon shirku on no mari façon ji ka golle tawa no jeeya mum du'al mawta toragol mayɓe ko piijannanta hoorema enen mi annda haysi mantasoroɓe men no wowi wadde ɗum enen en mandaki ɗum ɗon kamen ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo feƴƴimɓe ɓen si tawi no woduno waɗoɓe ɗum yalla yawtanɓe kono ɗum na ko manda kamen ga enen hono waggo jiyara wi en andi ɗum hino woodi ha hantellen gah bantangi to sifa ɗiɗo piiji moɓodirte yahe waɗe on ziyara no woodi nokkel boy ko watte ziyara yani ɗum ɗo ko no jeeya e shirkuji ɓurɗi e mawnude rewgol qaburu yaha daro yeeso qaburu toro sifa ɗiɗo piiji nam nelaɗo maak sallllahu alayhi wa sallam kala mayɗo tawi himo kafidi Allah o naata yiide o naata aljanna Allah subhanahu wa ta'ala e dandu en waɗugol shirku hiɗen andi ma en anda nam toɓɓere ɗimmere nden man ja'ala baynahu wa bayna allahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alayhim e faqad kafara ijma'an kala waɗuɗo heedode jokkorgal ƴaaɓorgal hakkunde mum e allahu subhanahu wa ta'ala tawi an kala ko faalaɗa ko goɗɗo wonta hakkunde ma e allah subhanahu wa ta'ala hara si a toroto allah ko on ɗon torotoɗa ko on ɗon hoolorɗa ceerno kaari barki kaari sifa ɗiɗo piiji ijma'an karamo ko ɓen fappino fotti hara on ɗo woni kefeero hara on ɗo woni kefeero kala waɗɗo hakkunde mum allah subhanahu wa ta'ala jokkorgal tan on si yoni nan bismillahi rahmani rahim e yiɗen on tigi waɗa heedode hakkunde mum e allahu subhanahu wa ta'ala hara kala affaire ji makko ɗin ko ɗon o yowiti yani haray oɗo o woni yedduɗo allahu subhanahu wa ta'ala siko toragol du'a ko nokkeli tati joli e bindi selluɗi no sella yiyaɓe ɗo ko karamokoɓe hiɗa hooliɓe heɓa ande wi'ami ɗo tori on du'a selli imma si ɓe voyage woni imma si tawi a tawɓe tun inna meɗen tori on du'a yani taw yejjito men ka du'aji mum moƴƴi halas a wawi wiide a min ɗuma heeɓi ɗo ande ɓiɗɗo an hino waɗa ɗo hunde kaari ɓiɗɗo an no faala ɗo hunde kaari lam faala hunde kaari hara yandi imamu meɗen tori on du'a sah no selli hino sella ko torora allahu subhanahu wa ta'ala golleji ma moƴƴi ɗi gollunoɗa ɗin ka bifiɗo a immike jemma a salligike a juuli a heɓi ande ñandego Allah hiɗa andi tenen feƴƴudo hendu ko waɗi kon jangol ko waɗi kon mi immino jemma mi juuli Allah mi waɗiral ɗon si wona sabu ma Allah nawinanan hunde kaari sah ɗen andi en fof qissa ɓe yattato ka fammere ko golleji maɓɓe moƴƴi altinoɓe ɗon nde ñande no selli tata ɓum ɗum ko sellata du'a ɓurɗo on ko an laawol kisal ko laawol peewal e ɓanta